facebook.com/MUT Radio kanti-ke ku-TikTok MUT Radio phaya ku-Twitter Instagram ungabe usekho Twitter sekuba khona u-X ku-X nakhona-ke ku-Instagram nako-Facebook MUT Radio kanye-ke ilapho uzothola khona thina-ke suhlelo lakho lithanda kakhulu uDriver yena-ke lapha ubhuti omncane nange ohlela phaya ubuxhakaxhaka be-technology usicishe sincishile Mike usibamba ngophondo Mncane uKing Africa noqhuzuka silibambe ngempela-ke uhlelo singenekena-ke ingozi yakho esingiyesakha isizwe namhlanje sihlele nensizwa madoda esencane esizakhele-ke igama ngayo le ngoma oyizwayo esinje amakhamduze awusondela dale wami nje bese yabizwa nguMr Makhamdi mfowethu sikubingelele siphinde sikomukele emsakazweni MUT Radio senzelwa Mtshali Hlabangani sikubingelele mfowethu amakhamduze saphela themba la uhamba kahle bafowethu hawo vele wayicisha yabona ngaze ngajabula kakhulu ukuthi ngize ngito amakhamduze kusho njalo amakhamduze sondela themba la mfowethu siyabona mfowethu abantu mfowethu einkundleni zokuxhumana nakina yonke mfowethu indawo bayamthanda kakhulu mfowethu usenzele Mtshali siyabona mfowethu ukuthi uyatrenda nje kakhulu kulezi insuku mfowethu ngengoma nje esinje amakhamduze Sifundise kafushane mfowethu mfokahlabangane ukuthi ke ngabe ubani usenzelwe udabuka kuphi ukhulele kuphi wafunda kuphi kusukela emabangeni aphansi primary high school nje obusulana nje eMangosuthu University of Technology namhlanje nanokuthi ke ukhule waziwa ngani ekukhuleni kwakho ngoba usushile mfowethu ukuthi igama usenzelwe Mtshali udabuka le umfana nje omncane udabuka le empangeni phansi obuka esigodini lapha kwesababiyela manje yabona nje ukukhula kwami ngenza amabanga ngaphansi ngenze kwi-primary lapha ngakithi kuthiwa izibone primary school yabo ukuthi uma ngikhuphuka ngokwemfundo imfundo sangiphethe kahle ngahamba ngakhuphuka la ngasemanzi emhlophe futhi nakhona ngasekhaya emanzi emhlophe secondary school yabona kwaqhubeka izinto uNkulunkulu izinto waqhubeka wangihambisela nje kahle yabo ngaqhubeka ngoba ngagcina sengila eMangosuthu manje ekukhuleni kwami ngeke ngisho ukuthi ngikhule ngokuthi ngokuthini ngoba alukho udumo olungaka ayikho into engathi nje bengidume ngayo yabo ngoba nengoma bengayidlala into mhlawumbe bengicishe ngidlale ngakithi bihobby enyana yami bekuba yilo ibhola negenge le yangakithi yona ke nje leyo nto le ebengithi ngikhipha busy ngayo cha kuzokele mfowethu mhlawumbe mfowethu abantu bethu bashiye bengosimangele futhi la ngaphandle kuhloni imbono ngensizwe edume ngamasi laphana ukuthi ngabe eMangosuthu kanti yenza izifundo zeart noma ezemidi mfowethu ngabe mfowethu wenza ziphi izifundo nanokuthi mfowethu wazi kanjani ukubalansisa phakathi kwezifundo nemida konke kulingana ukuthi asiqale nje lana ekutheni la eMangosuthu into engiyenzayo ngenza marketing yabo ngiyamakhetha vele yabo indlela leyo nayo le trend le kuyinto yabo ecishilike kanjani ngithi yabo kuyinto ecishilike nje kanje ngishaya marketing vele ngishaya nje unyaka wesibili emarketing manje mayelana nokwezifundo nemedia kanje ukuthi ngiyakwazi yabo ukuthi ngibhalansisa kanjani ukuthi lento iqale kuwena ukuthi wazi ukuthi kahle uzeleni ukwazi ukubalansisa ngoba phela imedia umthatha ukubheka lento uyenza for fun ngesikhathi sakho esifree awukwazi ungathatha isikhathi sakho sokufunda mhlawumbe bese ulibala imedia ngapha ngiyazi ngizeleni lana ngiyazi isimo ekhaya ngishiye kunjani into ekanjalo manje kuyabhalansiseka lapho manje imentality yami vele iyazi ukuthi khona isikhathi sokuthi sokudlala mhlawumbe nemedia nani sokuheavy fun bese kuba khona isikhathi futhi sokufunda isikhathi yabo serious ukuthi ngenze izinto eziserious No mfowethu iyezwakala kakhulu yabona manje isiyaqonda nokuthi ngempela wenza imarketing ngoba yashiqhala insizwa mfowethu iyawakhangisa amasi inasingana amabhizinisi amasi awanikezele umuntu lo mfowethu imbali zakhe esenganeno komhlaba mfowethu umsebenzi wakho mfowethu muhle kakhulu and abantu bayothanda la sifuna ukubheka khona ke mntaka baba ukuthi ke ngabe kukhona yini ubudlelwano onabo noZethembe Kheso mfowethu ongumnikazi wale ngoma le ethi nje amakhamduze esihloko sithi nokwenza wami nanokuthi ke mfowethu into yakwenza wakhetha le ngoma njengoba ingoma zingaka nje ngempela yile yakudonsela kule ngoma ngoba sisebheke sineminyaka le ngoma yaba khona kodwa manje usuyivuse kwangathi intsha impela kudlala impela kudlala kahle kahle bese ngikhuluma iqiniso nje ubhuti uZethembe Kheso
bengamazi kuphela into ebengiyazi bengazi yabo ngirecognize i voice ukuthi okay le voice ngiyazi kodwa ngangaya deep ukuthi ubani mhlawumbe ngifuna ukuthi ubani kanje nanokuthi ingoma ngayifica iTikTok yabo ngayifica iTikTok phela babeyisebenzisa kudala yabo ngangokuthi ke mina ke umuntu oyikhonzile ingoma ekanje ingoma zamabhaca yabo ngikhonze kakhulu ingoma zamabhaca ngicabanga kusuka lapho ukuthi ngikhonzile ingoma zamabhaca nale ngoma ngathi mangizwa ngiyithanda ngoba nje ingoma zamabhaca besho singakhipha ifoni yami njengamanje sibheke lapha ukuthi recent yini engigcina ukuyidlala ingoma engijwayele ukuyidlala nengiyithanda kakhulu mhlambe kuba yibo obaba umqashiwe Ndlovu nani bese ngithi wona ke nayo ke lethi nokwenza wami manje ngathi mangilalela ngayithanda ngasho ukuthi hawu madoda ingoma yabo nginakho ukuyidlalela ngayo mengisenzela ama video ngidlalela ngayo kwasuthi ngidlalela ngayo kukhona namasiko asekulinka kanjalo mfowethu siyibona mfowethu le ngoma ethi ke nokwenza wami izokala njengengoma yothando ukuthi ke awusilandise kafushane ukuthi ifika kanjani emasini nanokuthi ke njengoba nje usebenzisa yona kwi-content nanokuthi lento yamasi isukaphi ngoba siwabona ehleze embozo umphokoqo esikhundle sesheba uphuthu yebo uphuthu lento yamasi lento yamasi lena tricky ngempela ngoba lento yamasi into kahlahle into yabo bengilinka phezulu kwento ebengiyenza ngoba amasi yonke engiyikhonzile nanokuthi yonke engikhule ngayo amasi ngikhule ngayo nje amasi ekhaya bekwaziwa ukuthi ayathandwa kahle amasi ekhaya nangakithi ngiyabonga ngoba ngithi sengaze ngaclassify ukuthi ngumuntu wasemakhaya isuke emakhaya manje nje amasi ayadliwa kakhulu emakhaya kakhulukazi ekhaya ngoba futhi yabo usatshatsha ekhaya manje amasi nje into zakhona uyabo uyasho ukuthi impela le ingoma yothanda yabo inkinga ngihlanganise isidle engisithandayo okungamasi nohlobo lomculo enguthandayo kuyingoma zamabhaca kwase kwahlangana abantu bakuthanda kwaphela lapho Right mfowethu izokala kahle kamhlophe mfowethu lento iclean ayidinge koniwa 36 minutes after 11 emsazweni wakho iMUT Radio kama lohlelo ushuni wengoma no King Africa uqhuzuka nobhuti omncane njalo kumgqibelo kusula ngo10 kuya ku12 sakha isizwe ngempela ke mntaka baba sinaye usenzelo wakamtshali mfokahlaba bangane odume ngayo ingoma esinje hawu amakhamduze so nje lathemba lama hawu amakhamdi amakhamduze mfowethu esibheke kusukela mfowethu uqala nje mfowethu ukuposta nje ivideo yakho lapha einkundleni zokuxhumana ku social media mfowethu iyiphi video owavela ngayo nje uqala ebantwini and bakwamukela kanjani uthi sayikhumbula yini leyo video sayikhumbula impela leyo video leyo body ngoba ivideo engavela ngayo kwaba ivideo ngiqonga umfaniswano wesikole yabo nangokuthi ngiyabonga ngisasho namanje ngwasemakhaya abantu basemakhaya ba clean kakhulu manje ngangiclean nje kahle bona icathulo zami ngenza ivideo ngiclean leyo video nje engaqala ngangena ngayo uposta nje kwamqala ngingakafiki le content le ngikuyona manje sengisho uposta kwami kwangathi khona inqubela phambili ebakhona einkundleni zokuxhumana mnewethu nabalele lapha nathi besifisa ukuthi sitshela kabanzi ngeqhaza elibanjwe nge-social media empilweni yakho njengoba nje usuzakhela udumo nje olungaka ezinkundleni zokuxhumana noma ngeke ngande kakhulu kodwa nje into engineshow yakho ukuthi uqhama phela into eqale manje ngisikhuluma iqiniso ngoba i-content le bengishaya ehlule bekuyi-content nje normal bekuyilabo nalabo abantu bazongirecognize kodwa nje ngesiba abantu abaningi njengoba sekwenzeka manje akukho okuningi engakusho ukuthi mhlambe iqhaza kodwa nje akukho ngempela akukho okuningi engakusho ngoba into esanda kuqala le ndaba le ukuthi ngiqhame kangaka. Right mfowethu ake sibheke la mfowethu nasingena kune video mfowethu engeke ngayibona lapha einkundleni zokuxhumana ngomuntu osanda kakhulu ama reels yakunomehluko omunye uzobona lo dlala lo munye social media obaba lo abantu abangathi mfowethu kune video engeke ngayibona lapha engathi wawubanjiwe ngathi kunesimo esibi umkhwana ekamkhwanazi zikudinga ngenhlanhla wawungaphethe isikhala udubulanga qala mfowethu kuthiwa ebusuku niyahamba nina
Bana abantu inkunzi mntaka baba ngisukazi. Enobamba inkunzi wawuthi nimenzani emva kokubamba inkunzi. Hey ngangisho impela ngithi hey sengibanjiwe kuthiwa hey angibanjiwe abantu ebusuku sibabamba ngenkani sibaphuza utshwala. Sibaphuza utshwala abantu. Babambe sibaphoqe nje asibuzi special sakubona siyakubamba uphuza utshwala. Nikwenzelani? Nikwenzelani? Aniyasho into ethi ngifuna ukuthi noma ingane senzele ingane zethu ukuthi noma ifika utshwala phela kube kungabe right senzele ingane zethu uma ifika utshwala sephelile Bungasekho. mayikho sigcisha abantu Athi ama comment lapha ngicela ukubuza nini nawo ni branch eCape Town. hey Bayifuna le ndawo ukuthi abantu Bayifuna abantu. empangeni obuki khwanga kodwa sondisa sifike njalo la Uthi ami ngicela ukubuza ukuthi nibangaki le nto elikhonza nifakele imali yokubuza. Yabo kodwa at least sijenke ngoba siyakwazi ukuthi yabo siqala yabo sibajenke yabo kuphela sizokubuza ukuthi uphuzani yabo ngoba yiki inhlobo eswe singayiphethe sikubuza ukuthi uphuzani yabo iyona kuphela emva lapho awuzi sikushiya usudakiwe noma usubona ukuthi cha yabona uyoze ungazi overdose sibone ukuthi ayi alright yabona manje usu right Abafuna umdumezulu king. ngeke. Mfowethu yabona le qembu mfowethu liyadingeka mfowethu liyinyama eningizimu Afrika. Abantu bayalithanda ukuphuza. Mama ukuthi ibusiness lenu mfowethu leli alizokhula. Ngiyathembisa. hey yabona nje futhi yabo into esifisa kakhulu ukuthi mhlawumbe angazi noma ngenzeka ukuthi sithola ama sponsor kanje besponsorishe thothi abantu abafuna ukuthi like lethi njenge campaign yabo ukuthi besilwisane nawo lento le ukuthi siqede utshwala yabo thothi abe besponsorishe ukuthi bes offer utshwala besinika utshwala thina okwethu Mbambe ngenkani umuntu ngenkani ukuthi kusami usixolela kakhulu ukuthi awuphuza asibesabuza ngoba uyosho ufuna kuphele lo tshwala. kuphela utshwala lo ngoba uyosho ukuthi awuphuze beni uphuze uyosho ngempela ukuthi awuphuze beni uphuza manje uyabona ngempela sifuna ukuthi kuphele Wethu kusemnandi kusenjalo. Nginembuzo emithathu la ngikuphathele yona nkabe yami esingayiprepare engiyithola nje during interview. Ithe insizwa iqhamuka obuka. Yeah. Bangena obuka. Nosigwebo sentambo wasobuka. Asobuka. Wakaba nosigwebo sentambo isibongo sakhe. Isigwebo sentambo isibongo owakakhoza. Wakakhoza. Yeah. Ngokwazi kwami wakhoza ngibona futhi ngingathi ngokwazi kwami ngiyamazi umkhaya ukuthi isigwebo sentambo phela wakakhoza. Yeah, okay. Umbuzo wesibili. Kune number la. Cameraman wami lo number la ngizocela ukuthi uyifake escreenini. Kune number lapha ethi ngikuphathele yona ngifuna ukubuza nona. Wena uzongitshela ukuthi ithi. Okay. Ngizokukhombisa nje yona wena busuyifunda. Nansi. Okay. O7 nje aba u7. Okay. Cela ungifundele wona number le ukuthi thina o7 aba u7. Okay. Yeah. 7 million 7,000 ma Yeah, kusumanga uyami. okay ngazi ngiyifuna le number Awuyifundi. okay 7,777,777 Ama-1000 amangaka. Ima bathi ngiqeda ukuhlanga. Ngangiphendela kokugcinayo manje, ugcina ngempela ke manje. 7,777,777 Ngilungile mfowethu. hawu ayikho kudlula lo Angijonga lutho mfowethu. Awugcina mfowethu kunesisho sithi uyohlangana nezimbila z2. Cha. Bese uyaqeqedelela wena ukuthi kuthiwa zihola emhlophe phambili ucaza ukuthini lokho. Shisilanga ukuthi iyobhekana inkinga impela yabo umuntu futhi yabo umuntu usuke kutraining isikhathi methe yabo wena uyobhekana nembila ithuthe ihola emhlophe phambili lishisi la uze add lishisi la Shuthi ziyokhalela sokubi ngempela hayi indaba okudlala sokubi lokho ngempela hayi indaba okudlala futhi Mfowethu sesizogoqa nje mntaka baba ake sikubonile lapha einkundleni zokuxhumana ukuthi ususebenzisana namanye mfowethu amaciko noma ngathini abanye asebezakhele udumo endimeni ye-social media sikhuluma abanjengo Samkelo Shezi uNtutana kaNuba noKhabaja nabanye nje abaningi kakhulu esithe ungasebenzisana nabo manje isho ukuthini yonke lento kuwena kulesikhathi esincane kangaka mfowethu abantu bekuthandile yabona le nto ayikho into engijabulisa kakhulu njengaleyo ngoba iyona genge le isiphambili nolwazi nawo experience nawo yonke into manje ukuba seduze kwabo abantu abanjalo
nami ngiyagain ukuze ngibe nenqubela phambili ngibe consistent into engiyenzayo yabo ngithatha amaqhinga yabona vele kanjalo ngithatha amaqhinga ukuthi manje ukuze mfowethu wena ube consistent kanjena yini yadala kwenza kanje le nto nami ngiyabhenefitha kakhulu le into kanjalo manje nje yabona ukuhlala nomuntu one experience entweni ecishe niyenze ifana yabo into kanjalo manje kuyasiza kakhulu. Mfowethu siyazi ukuthi into ifike ibe nesikhathi sayo sibuye siphele isikhathi sayo kuvelenge. Ngiyazi ukuthi isikhathi samasi sizohamba sihambe siphele mhlawumbe ikuphi singakulindela njengabalandeli basanzele umtshali ukuthi mhlawumbe makuphela lokwamasi mhlawumbe kuphelelwe style yini elandela emva kwayo. Engakusho mina ukuthi hayi iqhinga lozakha engakusho ukuthi kuyoyivelela ngekuhlale kubhora bona ngehlale kubhora vele phela kwakuvele kanje kuzohamba hambe kuphelelwe isikhathi kodwa nje ngekuhlale kanje ngegcinele khona itrend le ngegcinela mina ngizophile ngizozama enye phela lento yetrend le usukungazi ukuthi awuyigqokanga i-pijama namhlanje igawuni yakho lungile manje kunzima ukuhlukana naye kunzima phela kwenzeki noma ngifisa kwenzeka sesigoqa but nawumbuzo munye mfowethu sesigoqa ngoba isikhathi somlungu sesiyashaya mfowethu ngifisa ukubhekela mfowethu ukuthi ngabe umphokoqo owenze ngawo amasi uyawuthenga noma khona umthuma wona noma uyayithuma wena kodwa sesiyahloniphisa manje sesithi impuphu ephekiwe sithi impuphu ephekiwe noma into yokwenza amasi ngiyayiyela awuthi umuntu uyophila ngiyayiyela ubuye nawo futhi ngiyayiyela ngibuye nalo ngiyayiyela impela. Right mfowethu abafisa ukukuthola mfowethu nabafisa ukukuqasha nabafisa ukusebenzisana nawo mfowethu ngokwahlukahlukene mfowethu njengomuntu osezakhele igama ngaka bakuthola kanjani mfowethu einkundleni zokuxhumana bakuthola kanjani enombolweni yakho mhlambe ka WhatsApp uma ukuthi awukagana unayo umama mfowethu ushaya ngethawule no5 phambili bakuthola kanjani? Engakusho nje abantu mhlambe bengangithola lapha Facebook uthi yona into engiprefer Facebook usenzele umtshali TikTok ngusenzele umtshali na ku Instagram nakhona ngisanda kuvula ke wona kodwa ngusenzele umtshali into engishoya ukuthi shosho ungibhalile la mhlawumbe like soxoxa ngebusiness into kanje ngiyabuka kakhulu phela usungabuka ama DM lo zinto zo3 aliphela usungabuka ngama DM yona into nje engisebenzisa manje unokwenza kukhona impela ukhona ukhona noma izinto nje yabona kuyabasha kuyayekwa angithi phela kodwa ngiyamthanda ubuyabekezela wabekezela umgayela amase kuvakashela wabekezela impela kodwa amtshela ukuthi inokwenza kwami wathi uthanda ubumina bami ayike into yenza abukho kuye impela oba angifuni ukuphila impilo ezongixaka ngoba ngifuna ukuthi lokhuzane ngiimpress yena into kanje manje ngifuna ukuthi athi imina lo akekho futhi umuntu uma uthi uxakwa yimina hayi sengabona ukuthi wenze njani sengadlulela kwabanye. Right, 47 minutes after 11 umsakazo wakho eMUT Radio Shape and Own the Future. Sikiya ngene ngamuke mbadi yakho hlelo lakho sina kakhulu ushuni wengoma sesigoqa ke njengempela ke ingosi yakho emnandi kakhulu lapho sithe khona sithi ke sakha